vile ni kudo sasa. Kudo mausifen. Maintenant, oui, mi temps. Et mi blose de me clé un bon 16 ans. Tọpẹ wulẹ ko diọ vilẹ tọn ko mẹ ọn bla mẹ ọn mina lẹ lẹ kọ wa wè má dzi wẹ mi ɖo má wò ko sédé wẹ sí sunzan nabi de di edzi ọn mina hun biblu mi tọn ɖo wè má mẹ de sẹ do Paul ewlan sẹ do Timote yọmẹ akpaxoe tọn nukɔtɔn ta nukɔtɔn. Ihame tenegɔ sɔyi wògɔ 1 Timothée chapitre 1 verset 9 à 10. Mina ve meno hafongbilẹ dọ ni kwa lọ nu. Amen. Bon, nous mi sedion me o nu de do taji do fene ewe e yodo sen e do nugbo me e ku so sen dai e ku do sen nu mejijro le o lo ben azan tole utu ezonbo ye do sen ho nunu kontan emi na de si fine o sen enzi ezedai kabi edo sen do enu mejijrole ya. La loi n'est pas faite pour les justes. Do ete utu kawe. Do sen e remember yeyin dodo no. Bon ma ou sen yi mewe. Eyan ponu ma ou de ya. Do ete utu ema yi ma ou sen yi mewe eyan ponu ma ou de ya. Do gbeto si ku pe ubo yi ma ou sen le biya. Ewezon bedo eku dosenu mejijrole o. Ete na blobo yon ponu mau. Senwe na yan. Ete na blo. Bon mau na mo medo me mo wejijo no. Senwe a ew. Ete na blobo na ise ohwe. Senwe na yan ew. Etewe na blo bona yin wejijo no do mau sinu kan nu didi pour être juste devant Dieu. Ce n'est pas l'observance, ce n'est pas le respect des commandements. Et mau na mowe do mo meni me Mau na mmawe do me hwejijo no gbeto jijro
de ano yi ma usen gbon we a ma usen yin we a ma usen le yin we a yin we do mo a ma ko we do ete utu e ma usen yin a do we ogbeto dalio asiku yin ma usen le bi gbede a e we sombo apakwe devo ma ko do le juste vivra par la foi. Dodono ena no gbe. Bon didi me. Eda dodono no gbe bon. Ma usen yi me a. Bon mewe ka dosena. I khamele din. Edo kwe hutole. Nou bli wa tole. Men hutole. Atigbanole. Men no sota. Plon. Eyin dodo nou biblu tole. Ye drewe dosena. Do kle me do yin do. Me ma odi nu ale. Ba ete utu wezombo e ka dosenu ye. Ete utu wezombo sen odayi nu ye. Sen odayi nu ye dosenu ye bonu. Ye ni monu kunu je udo. We huto emi. Bodo na wa ma ugombo. We huto emi yon. Emi kudo gan. Bodo sen obi na yiwe o. Hun ma ugon je wa emi lo wa. Aklu no jen lo ho emi deme. Ma wo kede jen si hu ronle emi gan. Mon Jésus Christ uji. Mina se sinkwenu nuwe enele ndo diondo. Nyewe ka do a ma ho edo. Nu jijro wa tole nu edo Bible do juste o me ma o file ho do edi. Me mo fle gan le ho do. Nu jijro wa tole dodono le ewe do sena. Bon wa do me do sena we yin. Me dai homele alo me yin kwe hu tole. Clement tamina han udo fene. Edo yin wa do nu devo wole megan ze nu didi wa. Nu devo wole megan ze nu dinu ma u dinu Jésus Christ wa. En gbon sen mewe mo wole gan. Wone. Sen we wole megan, sen mewe mo wole gan dia. Ewo. Nu didi mewe mo wole gan dia. Sen mewe kuzu kwejijo ndo ma o sinu kon a. Ewo, nu didi mewe kuzu kwejijo ndo ma o sinu kon. Bon, tiens, mina kabio minedo. Mi dre mi kako mo gan dion. Bon, Jésus ko mi je jolo koko. Bon, yela do ma sodo a chedo mi jia. Senele do. Nu gbe azan tole o. Mi mana le vo kporo sen mon koton le gbawe a. Alo mi mana le vo kporo nu wa gbon mo e a. Wenu mi ko mo hulen gan Jésus Christ ko hulen mi.
Bon, mi je jro koko. Ben na mi a chedo yin la doji yo. Dion mi mana levo fombo kporo nu kon ido edo. Yin la do mea. Mi mana kporo nu kon ido edo bli wa mea. Mi ko do ni Jésus. Mi ko in Christian. Male kporo nu kon ido edo. O. Me huhu. Jamblo bokla fin do ko kleun. Edo me huhu bon. Bido fi na bon en tout cas. Tout sauf ça. On vous dia. Mais nous à terre c'est fut tout temps ya. Assez boy bon to nou yo. Bon ati kabi ade weton e wa te de weton lo assez boy bon to nou bo a consenti a yigbe na do mo wi lo ko hu merci ndo mo de na do mais en tout cas yen se médecine kubo e wa tresse do e mo dogo bo jadi degbe e mo fo bo jande ba yigbe na a hu meme Kabi a donné des qui ne dit rien consent. Ah, vous merci. Nous disons Christ ou toi et mignon. Et kasi humono. Mais là, wole gansi aso Jésus owa e o na ye juro koko onu gbo aye do a che do yin la doji nu gbo kabi mi la le bo poro nu kon ido do yin la do mewe ise no de let mbe da digba no no ada tinji anjeti nu da digba nu yo ba da tinji yo anjeti on ton meroko bon on ton no to weson ba et non dormant. Je ne sais pas si c'est pour le plaisir ou bien bénazer et des souhaits. Il suffit que Annie donne Emido nous les. Nous avons Emido nous les. Et nous avons nous donné nous les deux fois d'eau. Emile do mon coton ton haut. Vedani doje ado. Emile tout medo. Amérique vedo money. Et nado Amérique kere fwe tout medo aji. Emile tout medo Amérique, emi tout medo Japon, emi tout medo France, emi tout medo Allemagne, emi tout medo. Alors, quelqu'un ton ganji la tigando a emide. Ça là, comment on peut appeler ça? Ado nou a, pe nou wa yin nou a, bokado emi. Je ne sais pas tout nous aider mais et domo et non ne kwere akabi, je ne sais pas. Mais si hui ise non. Bonaze sunu kwe abi on kwe mi tondo kolivla men. Bodo ti tankwe. Mi blomo hun mi chi me to sena le odo hun. Mi chi me ma odi nu ale do hun. Mi do mo blowe o. Mi chi me ma ime jijro ale odo hun. Mi ka so ime mon koton a. Edo hunde huzu o. We foton ena huzu. Mi masodo kan de yo me a kan me no wa nu mon koton le mi masodo kan mon koton me a. Mi na wa nu di me wa kan de vo me odo hun. Mi so si do nu wa ebe na no le identifier mi nu me do apakwe de ole a.
qu'on dit de te roigny Christian qu'on dit de te aïe do le do tentoué do azotoué mais do kwe toué qu'on dit de te aïe. Tu es quel témoignage pour les frères et sœurs en Christ? Témoignage d'un juste, témoignage d'un sauvé, témoignage d'un chrétien ou témoignage d'un impie ou témoignage d'un mondain. Nous cambions ene. Donc le comité maintenant il a cloué sur nous con. Bon ambiance. Ah, pas quoi que besoin mi tonton et mi kodo. Nous ne la in sembe tonu. Begle zanton le o. Bele kodo fe mi ton bo mi kaze do walo men. Ben yon walo nous mi bon mi non blo non pratique ça. Ces choses là on les pratique alors qu'on est chrétien. Maintenant après si nous convenons biologie ni wa gwa lo nous mi. Bono mini de nous mon coton le o mini desi besoin mi ton men. Ba yon koni. Mini ho de Jésus sin comme. Fi a vodade do nou ene la e khadi on me on do nou ma ou a klu no akpakwe le yo un vodade fene bon no zedo wa lo me ben yan bon no blo we e nou ba jame vlafo a e un zena zo nka so ko ro kan ene me a kuno gwa lo nu mi bonu ma fopo wa lo glegle mon koton ko de do Jesus sin come. Do Jesus sin come mi ho de akulu no mi do penwe nu sansan din do anabo mi mon kunje me no jire e mi mon kunle gan mi we jijo no bon didi mewe saintou e mewe a mi me de 4 si pe u lo bo yin saintou e le a akulu no mi do pe tonwe lo gege mi ton vlafo mi levo podo nue me a do sen na le o nue yi no wa le o mi levo podo alododo de le mewe bono sodo wa lo me akuno kenklen bo a tukanu mi ye semetu ni gwalo mi bondo mi ni de kosi nu ne le bi me mi do pe no do Jesus in come me for